voin hi kumsang ni som ni le pani July ni ania Rainbow Mizo Channel thir tu zong zong te chibai kan buk le theu a cheu khovel mun sang sanga thil thleng thar te hanlor thin maila atopa chuan Ukraine indona hi amor bokna anile fo thina tuntuma hian Ukraine ramchunga indona chanchin bik kan thir bing le don ani kan chanchin thar masalama khan Odessa region chung mun sang sanga Russian Sipaitan missile manga strike an nai thu kha kan ron puang towa voin chamadar somvela India media Z News in report an pek dan chuan Russian Sipaitan Ukrainian port city missile manga nasa takmaya an baina khan nunna chan atlem bera somni pakhat anom to ni tin an reporta helong cholna khopui Odessa khopui chunga hian nimin lama kan chanchin thara kan soyang khan civil mi te an chena mun residential tower lian tak mai sarhif ka mi chu pakwangot mai missile mangin han bom chia ani kha khabaka khan recreation center han ti chu Russian missile hian a bom fu boka hetianga civil mi te chen na mun han baina wang hian Ukrainian civil mi somni le pakhatin nunna han chan towa civilian somthum le pariatin liamna takmai han tuara mase liam tur zat le nunna chan zat thi tunthleng hi chuan anla punbel chomek zela Odessa region chunga Sharif ka muna civil mi ta chenna residential tower Russian Sipaitan missile manga an kana muna hian civil mi tam tak in luin an oma an zawai hian zavel an ni in riat ania heng in lian tak tak le building chong sang tak tak pakua missile manga Russian Sipaitan anti chet hi an chena building ati chet mai baka hian a che vela thilom zong zong te chu ati chena sa hle boka hei wang hian nunna chan zat hi an lapung chhozel don ni in an hriat thu Z News sian an report bok chanchin tharma salama kan soi tong khan Russian Sipaitan missile manga Odessa khopui han bai hun hi nizan masa zanlai pel nu nimin zirtop na jing lampang dar khat vel kha ania Mase Russian Federation rural na insang Kremlin atranga thupuang tu Dmitry Peskov chuan zirtop na jingkara Odessa khopui chunga civil mi te infrastructure chi hrang bai anga minpu na hi thudik lawani tin voin khan apong jar ve thunga Russia in Ukraine ramchunga special military operation kan nai mek na hian civil mi te tarketa voitam takpu kan ni towa mase hei hian omzia anei don lawa inpu na oyom lo le thil dik lo ani atia Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov hian voina The New York Times na ahril dan chuan Russian Sipaita chuan hang building civil mi ta chena mun hi voikhat ma target kan nei lowa Odessa region chunga hian Ukraine Sipaita chuan foreign ramatranga tranpuina chi hrang andon ralthum chi hrang ta chu an hunga chungral thum chi hrang le puak thai thil lam chi anda khomna mun ammunition depot le arm depot ta chu Russian Sipaita hian targeta anaya Odessa region chunga military equipment chi hrang Sipaitan ral thumatana an man chi chung an repair na mun manufacturing industry ta chu targeta nei ani boka kan target lian ber ro chu Ukraine tranpuina tura foreign ram hrang atanga anron thonlu ral thum lom tak an bun na mun tele heng ral thum man ruwa handa khom na mun an base ta chu kan target berani atia hebaka hian foreign ramatranga ral thum an lak lu ta hi Ukraine Sipaita chuan an man hal mai thailo wangin foreign ral thum ta hi rang tak le nal taka an man thaina turin Odessa region chunga hian training base an siama chung ta chu kan target ani boka Mase Russian Federation chuan engramin nge heng ral thum man dan ta hi zirtira training pe ti hi tunthleng chuan kan thre thai rilawani atibok Mase India media Z News hian an report zeldan chuan Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov hian an thilti diklo tak chu Highland dulawin thup masela Odessa khopui chung le region chunga building chatam takte atrang hian Russian Sipaita hian ral thuam hlom tak mai mangin civil mi ta chen na mun hi an target ngayani ti chu chiang takin halanga Russian Federation thupuang tu Dmitry Peskov in asoyang hian Odessa region chunga hian foreign atranga ral thuam andon hlom tak ta chu bun chu ani ngeya hengmang hian Ukraine chimthang lampanga longchol mun le Snake Island vela Russian Sipai in kulmek ta chu an beya an kapa Russian Sipaita hian nunna an channem to ema wangin
Odessa region chunga tang hian anron be nge ani ti Russian sipai te hian chuan an hria ma se anron be na mun tak khi an hriat thei lo wangin nunna tam tak an chan pha hei wang hian Snake Island po an chua sanani tin an reporta Russian Federation chuan khovel ram sang ten an ngen na le Black Sea tanga sum don na akal tlon theina turin Snake Island atang hian an sipai ta chu an hnuk dok ta ni in an puanga Mase Ukraine sipai ta hian Odessa region chunga tang hian Snake Island le Ukraine chim thlang lampanga tuipui kama Russian sipai ta in kulna ta chu an beina sat ema wangin lo thei loin Snake Island hi Russian sipai ta chuan an chua san zo ka ni tin an report bok Z News in an report ba ka hian The Washington Post in voin lama report an pek dan chuan Ukrainian artillery le rocket system te airstrike manga nasataka Russian sipai ten an baya wangin Ukraine sipai ta chuan Odessa region chunga tang hian Snake Island le Ukraine chim thlang lampanga an tuipui kama Russian sipai omek ta chu nasatakin foreign ral thum chi sang mang hian an bai zuita Russian sipai ta chu henglai chevel tang hian an tol ta duai maya amma Ukraine sipai te lakatranga an lo chu sakto le Ukraine sipai ten nunna an lo chan to na mun Snake Island nge atang point Russian sipai ta chu anin nu do angai phata Snake Island atanga Russian sipai te anin nu do nu loka hian Russian sipai thinrim chuan Odessa region pumpui hi missile mangin strike an naita Snake Island a hian Russian sipai ta chuan anti-aircraft system te an lo bun to chung po chu foreign ral thuam lom tak mai rocket system te le short range missile system missile kap hlavak lo chi te in Russian sipai ta hi an baya heng an ral thuam an lo bun to jong te hi chut chiat vek ani to ni tin an report bok Mase Russian Federation in voin lama thu chua an siam dan chuan Odessa region atanga henglai chevel hanron beina wang hian Russian ral thuam le defense system te engma ti chiat aom lawani tin an pungjar ve thung ani Arab News in report an pek dan chuan nizan thengkhan Russian fighter jet lom tak mai ta chuan Odessa region chung hi an bei zui zela bom tam tak an thak towa zan khoin bom an thak luk ania Arab News reporter Odessa region chung omek in report apek dan chuan bom puakri hi nizan zan kho khan a chol meulawa Mase hun poimo Ukraine sipai ta tran mun thatak tak maile ral thuam anda na mun ta chu pakhat ma Russian sipai ta hian ron bom fu an nei lawa Odessa region chunga Russian sipai ten fighter jet le missile manga beipui an thak na hi Ukraine sipai ta laka an hlo chamna lian tak ania Ukrainian military Southern Command chuan an ral thuam zong tele sipai zong ta chu fighter jet le missile manga Odessa region pumpui hanron beina hian pakhat ma ti chiat an nei lawa sipai nunna chanta po anom hek lawani tin thu chua an siama Ukrainian military Southern Command in thu chua an siamang hian Odessa khopui chung le achevel region pumpui a hian Russian sipai ta chu an hlo chamani tin an report bok Russia in Ukraine run tura thutluk na asiam ni February ni somni pali trangkhan Ukraine civil mi Odessa region chungom ta chu tiluina mangin ratlan turin Ukraine sarkar chuan alo ti toa Ukraine ram chunga Russian sipai te anlo lu tak ma khan Odessa region chunga tang hian civil mi Odessa region chunga chengmek ta chu mi makta duai sompali vel zat chu ramdanga antlan chia hei hi United Nations in a record dan ania chorwala anhriat dan chau ania mase mimal tinte chiara nero chuan hei a hian antam dai mai thayani tin anin chuat sana raltlan te hi antam zia an reporta mase raltlana chuak ve man talo in dona in achil nan tak Ukraine longchol mun rang ta chu Russian sipai ten an control na hnuaya an datak thuta wangin Odessa khopui hi Ukraine longchol mun rang te chan him turin khopui poimo tak ania Mase Russian sipai ta chuan an dan chepa wangin he khopui hi chuasan hlei thei ani talawa chu wang chuan conflict zone a civil mi makta doi som pangale point sari vel chu tuna hian an tang khang meka mundanga an chuak thei to box silawa humanitarian support hi anma mo hleni tin an report bok ti chuan Russian sipai ten Ukrainian port city longchol na khopui poimo tak mai
Odessa khopui chung le region chung pumpui mai Russian sipai ten bom le missile manga antuam vakna chan hi chiang takin alang ta Ukraine sipai ta chuan henglai munatang hian anram ven himnan le an tuipui le an longchol munte an thiar karte ven himna tan hian Russian sipai ta hi rocket le missile mangin natakin an baya fighter jet mangin an bay boka foreign ral thuam lom tak tak te an man to wangin Russian sipai ta hi inveng thai ani tolawa Snake Island hi an chua san atul ta ka wangin helai munatang hian nor chuang ania chu wang chuan Russian Federation chu helai region atang hian antlomani ti chiang takin halanga nor chua ani ta ka wang hian Odessa region pumpui hi civilian poisai lo ten nasataka tuarin nuna chan phadon machela chu poiti thailowin Russian sipai thin ur chuan Odessa region pumpui hi bom hlom tak tak moile missile mangin anron baitani antibok heti lai hian the Financial Express in report anpek dan chuan khovela poisa in thlengton na exchange rate chu nasatakin adanglam chhota Russian poisa rubles lutna chu ain vorsang chhomeka hei hian western ramprang rang rol polten Russia laka shrekna ankal puimek hi omjanai lawa asian thaya Russia hian ahma ashal thin dan pangai ang nilawin Russia ram chunga tanga oil le gas ankhal chuata hi mantlom jokin ramprang ranga anthon chuaka chung oil ta chu ram rathai jok ten ahma an leingam ngai lo ta chu ol sam taka an lei thaita ka wangin Russian paisa lutna hi asang chomek zela currency exchange sa Russian rubles chuan lutna anei chang zela hei hian mantlom joka ankhal na chu lia khuin chu wangin Russia tan hian sumle paya harsana tam tak chu phukrukin tuna phei chuan rubles lutna hi asang chomek zela nei ti in an report bok The Financial Express hian an report dan hi heizong hi ania keiniang tang chuan chiangkong takin engwangin nge mantlom joka ankhal chua wanga Russian paisa ta hi a hlut tak te ro chu kan hrethiam phak ve che lowa economist te hrethiam chi aniome heti lai hian Al Jazeera in voin khan report anpek danin Ukraine ramchunga Russian sipai ta chuan phosphorus bomb an mangta ni ti an puanga he report atanga alan dan chuan Russian sipai ta chuan Snake Island Ukraine thiarkar pakhat chu an chua sana muanom taka an chua san nuwa Russian Su-30 fighter jet ta chu Snake Islands le achevela hian anron thlok ta laom taka ron thlokin phosphorus bomb te hi Snake Island le achevela hian anron thlak ta ani hetianga bomb ron thlak tu ta hi Russian fighter jet Su-30 pahni ania kumsang hi le som palia tranga Russia in a control na hnuaya alo da to Ukraine chimthlang lampanga Ukraine rambung thren chunga ni tia tun thlenga international in ala pompui mek Crimean Peninsula trangin heng fighter jet te hi anron thlok chuaka Snake Island le achevela hian phosphorus bomb hi thlok wal pa in anron thlak ta trau mai ani Ukrainian Army Commander in Chief Valery Zaluzhnyin report apek dan chuan India taima chuan nimin zirtop ni zan thim lim daruk vela khan Russian Air Force ta chuan Su-30 thlona ta hi Crimea Peninsula tranga ron thlok chuakin Ukraine in thiarkar anei mun rang ta chu anron thlok khuma Ukraine chuan Mieni Island tia ansoi thrin Mase khovel pumpuina ansoi dan chuan Snake Island tia ansoi thina chuan Russian Air Force te hian Su-30 fighter jet mangin phosphorus bomb ta hi anron thlakani tin a reporta hemi chungchanga hian Russian Defense Ministry chuan thuchu an siam boka Moscow sipai ten kan thiarkar Snake Island chuasana in withdraw na an kalpui lai khan Black Sea hian UN in adu dan angin boruak muanom taka aoma ele in tur lamchi te thon chua ani theina turin in hnukdok angin anin soya hetianga anin nudon nu nimin lamle nizan lama Russian sipai te helai area vela anchet zui zeldan hian adik lozia anem heta Snake Island Russian sipai te anin kulai ai ma khan Black Sea boruak chu muanom lo takin tuna hian aomta ni tin an soya Ukraine Defense Ministry hian document thatak mai anron pholang boka hei hi phosphorus bomb hi an mangai ani ti finfiana turin voin July ni hia hian video footage hi anron tlangjar bok ani he video tranga alan dan chuan Russian fighter jet Su-30 te hian bomb satlia chu an thlak lo ti alang chianga
Al Jazeera point video tranga alandan hian chuan bom pahnih ayat lemlo Snake Island a hian Su-30 fighter jet te hian an thlak ngeya Marshal leilama apua ma hian vansanga bompang ai ni lo ti nem hena signature lian tak mai an hut chia chu var lian takin bom an thak hian bom hi hakal zui ngala Ukraine Defense Ministry in apuang hian phosphorus bom hi alo ni lo ani poin bom danglam tak mai le damdoi manga siam chua ani nge ani tiro chu afin fia hei hi international convention chuan apom lo thil ania Marshal International Convention hian pomchin le pomlo chin anaya incendiary weapons tin hei hi ansai thina chu indona mun area le conflict zone mun poni sela civil mi telaka man hi khaptat ania Marshal sipai military te target na turata ne ro chuan remti sak ani thungani hetiang hi ni Marshal Ukraine chuan phosphorus bom ngai ani ti annem ngeta hero hi chu international convention hian khovel puma indo puirap thak tak po chuak sela phosphorus bom hi man aremti lo shrimshima sipai le sipai inkara in baina po man remti ani lo thung ani Ukraine lam chuan unclaim danin Russian military te hi Snake Island atang hian anma ni du thu renga chuak ani lowa kan sipai te thachakna mangin nor chua ania Marshal chu tianga kan nor chua nuwa thil thlen dan jong chu khovel media ten hanpung zar towa Odessa region chung missile tam tak le rocket tam tak mangte fighter jet manga bom an thlak mangte in strike an naya chu wang chuan civil mi tam takin nunna an chana liam tur po an pun bel mek zela heng thil thleng lian le langsar tak tak mai kara hian Russian sipai te chuan thup thai in bai sain Snake Island lama hian fighter jet pan hi chau tirlutin phosphorus bom hi an thak ta ni tin an pu bok Kyiv presidential office atanga thu chua an siam dan chuan Russian sipai ten phosphorus bom hanron thak nam hun hi Black Sea Ukraine sipai te omnam hun ania helai mun le chevel kilometer somthum le panga bial chung amel jong chuan mel somni pani bial chung chu indona achua ma dai tang to khan Ukraine chuan restricted military area alo puang toa Ukrainian border outpost po da alo ni dai to ni tin han reporta Marshal Black Sea Ukraine welcome jong ta chu Russian sipai ta hian anthunun na hnuaya da vek antuma wangin kan thiar kar tam tak ta chu control tumin an beya lotlin na muin Snake Island hi han lata anin ngai toa Snake Island a hian Russian sipai ta chuan air defense system chi hrang tele missile system dang chi hrang ta chu anloin pun man trau to boka Marshal Ukrainian force ten nataka anorna wangin Snake Island hi an chua santa lo thai lowa nor chua anin nuwa Russia chuan khovel ram hrang ten an ngen na chu zomin helai munatang hian in hnung dok angin thupuan annaya Marshal chu ani lo zia tuna an chat zui dan hian anem heta Black Sea Ukraine tuipui jong ta chu ralmuang lo takle ama jong aya din mun dar thong taka tuna hian haom ta phosphorus bom ne na an bai zui le ta ka wang hian kan sipai ta jinga nunna chan anomem ti le liam tur hengzat nge omang ti po tun thleng chuan engma kan la hre thai ri lowa Snake Island hi vatlo po tur chuan Russian sipai ta chuan kong tluanin min hual beta Black Sea Ukraine welcome jong tele kan longchol mun jong ta chu Russian sipai ten khua khirin Black Sea kaltlang hian khoya ma kal thai alani lo zela Snake Island po hi chutiang bok chuan tlo po thai ani ri lowa phosphorus bom nu ma hi engtiang takin nge aom ti le na tho dan le leilama chiat na athen dan le kan sipai ten harsat na an to dan po chiangkuang takin report kan la nei thai lawani tin an puang zar bok ani heba ka hian longchol na khapui hnai vai tak mai Mykolaiv khopui po Russian sipai ta chuan tun thleng hian an la bei chun zom zela voin lama in beina thlen dan chungchanga chuan Mykolaiv khopui chunga hian Russian sipai ta chuan missile le rocket tam tak an kalu ta chu du tok lowing cluster bomb han manga he cluster bomb hi indona huna po international convention in man aphal lo ania Mykolaiv khopui chunga hian civil mi tam tak an chenga chungmi ta chuan nunna an chan vek po Russian sipai ta hian poiti lowin missile le rocket chiar sen po ni lo hanron kap lut toa Marshal chu po chu du tok mai lowin civil mi hom jong te po an thi vek hre lowin
Russian sipai te hian Mykolaiv khopui chunga hian cluster bomb hlawm tak mai chu anron mangta nei tin Ukrainian Army Chief Valery Zaluzhny hian asoibok Kievin Russian sipai ten Snake Island le ache vela te phosphorus bomb anron thlakani tia hanpuna le Mykolaiv khopui chunga voina thokhan cluster bomb anron mangta nei tia hanpuna ta hi khovel media jongchong ten lachong ngalin ramsang sang ten an ngai ven hani zui ngala heng bom ta hi Russia hian amang ngai ani chuan nuclear bomb man hi a hrelo ti nem het tu ani ti in war expert tele war analyst te an kom ta chuan an sei lang bok ani hemi chungchanga hian Japan top general chuan thu chua asiam ve boka khovela hian indo puirap thak tak a chua don chuan a chok ngai don ani ti signature a hriat na le nem nge na chu alang thina chung nem nge na ta chu khovelin a hmu meu chuan khovel ram sang sang te tan hian beng daina turin hun aom to lowa atlai to thina ni atia Kievin apuang hian Russian sipai te hian phosphorus bomb le cluster bomb te hi voina an mang nge ani chuan nuclear warhead ta chu man mai thai turin chop chua ani to ni ti nem nget tu ania khovel pum huapin military lama inthumjam na nget tak khovel hian asiam hal thuai thuai atul towa indo pui panni na khan trangrol polten ne na anchan na chan chu ramsang sang sipai ta chu theater command noya anoma western theater te northern theater tele southern theater te a thensan ania ma se chung jong theater sang ta chu center theater command noya da vek ania ti chuan ramsang sang sipai ta chu ram pakhat sipai angin theater command chuan thupek ape chuak thina chutianga indona machona nena chang thai ania khatianga chachuak mai thai tur khan theater command sang ta chu din thar lea khovel ram sang sipai ta chu ram pakhat sipai anga antho ho thaina turin central theater command hi harang thayang barin kantin thuai atul toni ati hei hi indo pui pathum na ta na khovela ram sang te trangrol tura asom na mitam tak ta chuan an ngaya tin heng ral thum hlom tak ta hi Russia hian amang ngai ani chuan nuclear ral thum ta hi amang hrelawa angai boka indo pui pathum na chu chuak mai thai hani to wangin khovel ram sang ta chu atul huna theater command pakhat nuaya command an ni vek thaina turin in buat saina chu local puilok aswal lawani ati ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai thaite ania kan channel la subscribe lo te khan milo subscribe sak thau turin kan som chewa chuti rol chuan kan video te hi like milo pek sak tur le arem changa piangin milo share dar sak phau thrin turin kan video thlir tu jong te kan som cheu ani ti chuan Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dikle rin tak tenen dam takin kaning tongle thau don nia